Hola, ndabasuhuza mwese abantu turi kugendana ku biganiro byacu, ndagira ngo mukomeze kubikurikirana. Aho twagarukiye rero n'ubu ngubu niho tugiye gutangirira, kuko ku bice by'umuntu twari twagarukiye ku nda, ubwo uno munsi tugiye guhera ku bice byo hasi kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Utibagirwa gukora subscribe, utibagirwa gukora share, utibagirwa gukomentinga ubaza ikibazo cy'ibintu utarasobanukirwa kugira ngo nawe ubashe gukora iki? Kubimenya. Ni byinshi ibyo uba wumvishe ariko ntubisobanukirwe, ukaba ukeneye kugira ngo ubisobanukirwe ubimenye. Ndagira ngo tugendane rero wakoze ibyo nkusabye. Dukomerejeho rero ikibuno. Umuganda aravuga ngo akabina. Akabina. Amatako. Umuganda aravuga ngo ebisambi. Mu rugande amatako ni ebisambi. Ebisambi. Ebisambi eby'omukazi. Ebisambi eby'omusajja. Amatako. Amavi. Umuganda aravuga ngo amavivi. Amavivi. Niko umugande avuga. Amaguru. Umuganda aravuga ngo amaguru. Amaguru. Niko mu rugande bavuga. Amaguru. Ubwo rero uri kumva ukuntu bigenda bivugitse mu kinyarwanda n'ikigande. Uri kumva ukuntu mu kigande bimeze ndetse no mu kinyarwanda. Ibirenge. Ebigere. Umuganda aravuga ngo ebigere. Mu kinyarwanda ni ibirenge. Umugande ni ebigere. Nuko nguko bigenda bivugitse mu kigande. Imitsi. Imitsi umuganda aravuga ngo emisuwa. Emisuwa. Emisuwa egy'omuntu. Imitsi y'umuntu. Emisuwa egy'omuntu. Amagufwa. Mu rugande baravuga ngo amagumba. Amagumba. Nuko nguko bavuga mu rugande. Abadukurikiranye mwese ndabashimye cyane, mwakurikiye Bavandimwe TV, mwari kumwe nanjye Deo MC, naho ubutaha, Imana ibahereze umugisha.